Yebo Mahlalele, livuka njani? Siyavuka nje. Hayi siyavuka. Khona apha ngithi ngizoboleka idola kuyaphuthuma lapha kulomhlangano, ufuna emhlanganweni. Yazi ngiyakhitsha ngathi ngizahlezi mina. Emhlawumbeni ngithi ngizoboleka idola Mahlalele, ungabalekeli indaba yami. Uyemhlanganweni khathesi? Ngemhlanganweni khathesi. Oh, lo othiwa ngoyantwana wabo mama. Wabo mama. Kuthiwa kubuya abantu angathi thiwa iziphathamandla. Exactly sibili. Sokuyaphuthuma Mahlalele, angila ngisenti khona la. Alright, so lapho uyenza njani? Ususiya khona mbuya qala uyabeleka. Ngiqoda khona emhlanganweni straight. Straight emhlanganweni. Emhlanganweni straight Mahlalele. Nase masike kasugezile. Ngiyengezile Mahlalele. Nasi njani. Kati very ngiright nginje so kati ngiyabona ngibani mina Mahlalele. Mina phela msingi Mahlalele kangilandodi ukuthi ngibani ozambona kanti. Ngiyabona ndotamela ngigezi nje. Hayi Mahlalele ngiright nginje so. Nase njani. Ngipha ukuthi phululu kuphela Mahlalele vela yisikhathi ngithi isikhathi. Yazi ngiyakhitshwa ngikwazi ukuthi ngwayi. Hayi cha nginika imali Mahlalele nxa ulayo ungafuna ukwehle ukuthi uyagijwa. Umuntu ongumfazi geza afaka i-makeup. Hayi Mahlalele okuma makeup lokho even ifridge ngela nyama iyageza. Hayi okuma makeup lokho kwamankazana lokho Mahlalele kambe ugogonka ngamsho ngantshela ngilokho zenye. Uyafaka i-makeup yakwenza ukunceda khona. Phangisa ngimboleka idola ngizadlula ngizabuya ngikunika kuvikezana. Yazi ukuthi na stranger lapha i-problem ekhona kula le 5 ihambile. Ngizadlula ngikuchiyela phela itshe. Hayi nje ukuthi ngafaka lokho emlonyeni wengwenya yabusemhlanje. Hayi i5 Usele idola ilicala yini? Kwangina dola phela ngile 5. Ule 5 uyangiboleka phela idola. Bana ngakufaka i-makeup. Khangela la. Hayi Mahlalele ikhathi makeup ifakwe ekhanda yini? Iveze wonke ngathi usisithi hey lapha lapha ekhanda. Ngihamba ngayo phansi. Ngabe ufaka i-makeup iza. Hayi akula makeup engifakayo mina Mahlalele mboleka idola. Kunceda kulento ngibolayo le 5. Idola Mahlalele 5 yenza kunika na stranger iqiniso lithi. But okunye nasenjanya ukuceqiniso na igeza. Ukuthi awulandoda indoda ikubona ugezile. Hayi ngibona igezile kambe ayithi nginje so. Ungalindi ukuthi nasenje wona uthi uzageza kule ndoda. Geza ingakabe le ndoda. Indoda ikubona ukuthi umuntu osmart. Ngoba ngathi ngiyakutshela even ifridge yaklinwa lo. Hayi ifridge phela lapho khuluma ngefridge. Lo bile sigubhu samanzi 2 liters. Ifridge